kala asngi ublei ka arfusan trik unai lor Nongialam jong kesenjuk Nong rep ha ke jela ke belatip kom ke Hills Farmers Union ke Hiar chaka Shnong Mawduh West Khas Hills ban Iakynduh Nong rep bat ban penchai halo kumno ban kenteu ya kayo ka kot tang da ke rep henry ban penne pensa ru ki dengki se bat ki klau ki betap da ke bathung ki ten rai ding ha ke tege singi la penlong ke jingelang ha ke yeng dorbar jong Shnong Mawduh ke jingelang la penya dauba sakayos point president jong Hfu West Khas Hills District Unit ha ke jingadan lang jong uba Alphanberg khasen teu general secretary ke Hfu sengkme uba lumlang khas imle secretary ke Hfu West Khas Hills District badu S Goswami wei na kisa sans ubre pe ke jing penne pensa ki dengki se bat ki wei de ki jing thong Hagate ke jingelang lai don langru da ki nongrep na ki Shnong ki bamarjan rengkat ki sordar bat ki rangba Shnong. Dan weu udeu bopek ya kanika AZ company bu ko ke jingeli on baleng invest upon kaya. Baleng invest upon kaya. Kata ka jingeli ka bo ka pilingo ki bobon Henry, kadang tang kau kecil nong sisor sidor juga nongrak kejumi, kapor ni Iakynduh, yaki kapo kacaka jumi masih star, bahasa kemudian mengenang dan kecil kular ni kejumi, agak tu kapor, nyoba, agak beda hibat kidian, kalian terhel sama inian, mensasim ya kecil kidian, ban keren, mana kibor saka, unjur yang kecil Yung kisi nagabenta banyadai ni dia di bani itu bakilai na kajimba jagati. Ngam sa boy prakhat bakani ka project katay ka way ni project ka bahetam hapor India. Barkum juru bakani ka project ka bangilay asdam kadang red ba. Nilai tong hagajaka jong tong payores hagajaka jong Franklin hagajaka jong Masif Star hagajaka jong Lumlang namar pagkalaslan perat kapol kabagiyo ay kibing kalong tang kumba arlak tam kendiat kutsal kita giding di pemilat sama terus na Henry nyanyitu yapi ba ngam cupoy perkhat ba meno babantum ya way uding kalong kajingrut kabahadu kata-kata kat ni giding kiba uplay uai kat ni kamarian kaba ai giding ngingim sungtho Henry benta bantiet uding laki lupa khalai tika namna serimen bantumpoy siya kajakatung arpengkan yang ai bai kali baitung ningkau yang bani ai kan arpengkan Henry namaba ihaban budi kita ki parameters ki balong step by step kata kerkomtong teka song ke wewi bantung upay arbotika upay arbotika pendap pentum kawai ke teliu naka arlak teli gideng lalagi kain sau sen arlong pra kabamur tang mentau senam nila pelut bakumno pra pomla naka benta tam arlak teli itenalai katong dong ka project nakabenta usnap araja kapusaw ibu ya katanya bagin pong rapo pra lakteli kidi hakari kasi Amar ba haus nem mentas nem kalau kau lakukan yang ini berkali di nomor bagi nasi mata akan ada lain rende bagi sedang ba info pada yang ada pesau kalau berulang ini The project is not only of trees but also improving the livelihoods of the people. Karena kacing tumbing tungi kami tangga benda project, karena tangga benda bagi orang cing mismet, berita karena kan penra ya kata kacing yo jom kisnam di tahu, perkeu ya kacing yo jom kisnam di tahu, kamu lawan terus pa kisnam di tahu ini, menra ya kata kacing yo jingkot. And why trees? Because trees take time to grow. So we plant trees, and after 5 years, 6 years onwards, the monetary returns will keep on coming. But during this period, we had to do different agro commodities so that at least people build the trust, their improvement of livelihoods, and it's a win-win situation for the project as well as for the people. Karena project kami tambangin tungging
Ki kada tungding kalong dan simpor kupasan sem terus nem bagyo ya kata ka funding ke bantuan hadin. Daripada kane mereka projek menilai mata intuk ru dak kita ki agar modis balam bangin wanra na kita ki weipat ki jingthum pising to kishin rai katolong sne. Ki weipat kita ki barajis ki bangi kot kita ki weipat ki jan ki bangi ko ki ko pising ki plan to ki serve ki balam banyak hal kini ka ane ka seng Iakynduh kaseng nora kawan rat kata kecingshan yang tadi gitu. Kerana kalau kawan menyate kalau rat kata kecingshan ini belum dapat. We have one more organization, Worldview Tech. It is based in Shnong. That organization is also here. And in India, we are here as Artree. And it's a subsidiary of Art Bank. Akan ada projek tungi kadang naik tinggi Thailand kata Hfu Sha Union ke Worldview pada Artree. Ke Worldview pada dakawai pada kata organisation yang kata seng trade mansuha kapan dia Snog kilang bagi akan ada kajing trade ni kan projek. Pakawai pada kata Artree kepada kata seng mon trade mansuha kepada kawai nak company hapori ke India cumi. Kita live di company bagi bangi Thailand kan projek tu. And it is not a one-day job, it's a regular process. We will be regularly coming, regularly interacting with you because we have to plan what trees to be planted, how it should be planted, where it should be planted, from where to get the saplings. So it becomes a regular routine process, and we are here to wake you. When you feel sleepy, we to wake you and to keep on asking you, you need any support, any support, any support. But hakan project ni yung dia minwan tak sin asin. Ilang banwan bunsin kumangiwan nama rumlang kitu binwan kumah suara itu. Pakai jingwan juga kabel bagi ngau isuan kumki kumno kino kumki government kisuan min sorta kisuan min itu ila inyo itu. Breaking bringin wan in clear pi ke jing nyupi ke hendre ke sembai ke ba pi pi kam pakai jingtum ba pi ki long ki sembai ding ki long ki jingtum. But nyinde ra bi kita ki bro ka sorkat ka pe ki bang ke ni sia usar uang mentaba ni ide kita kibru kiban kersiu pia ki bayo tia kumno ko kibrai ke tim yang tak ada ilang non ra kita jiyo ikut